kinokpe ya ni channel jongi but kamtam ni gitu ki nong si mata haga ni ka online singing competition ka bagliat na KW production agarteng junga kurmil swalang haga jing sha ni kmilanti ba ini yo kambun ki nong si mata haga ni ka online singing competition ndre iyo mitatang remut Rejala kataru compare kani dalam tangkum gajing sedang yang komen bahadin ngin saya kendu biang berarti Andrei kumbangi labu ya kepuar jumlah suban penkendriai ngin peniat bet ya kanika competition sekmat ban peniat bet sekmat ya kanika online singing competition nginon hang ne armut ki judges tiba sa judge ya kanika competition ke way de kong Sweetie Mary Lembah bat iwe di Sir Cyprian Lindo ini gede ginong besar kita paka jongga KW production iban saya pi ya ka resort jong kajin tristom juki na di sedang hadu bukut asal bang announce ya kerteng jong ki nong simenta ban boy sa ka way pat ka round dalam kata gede ka second round semifinal mo mana Muslim so nakwa ba iwe na ki nong judge menro bagi ai gawe gajing ruai subha nam tajong ki kinong simenta bat nam tajong baro kinong ikai yang subha ki kinong pai channel ke channel KW production bat ngai kubleru ya ki nong simenta ki bala simenta hanganika competition ni terpadu ya ki kinong pai ada kami kali first video bagi ini suka subscribe yang baru bilang kami kerja channel juga pada subscribe video baru kami video thumbs up lagi kuat mah minta tanda penslam show ngantar sama lagi dari luar kali dari luar di bawah tahu dia kita jangan dari luar Ya, kerman mungkin sultanat ikan ini cerah.
play tiba ro permen ba hakane bakut dengan sin jam kebenin kong mereka round kebenin kong para ki biar pek bat kalau ya snap sila ya tang wa bantip mana bala job hakane da competition ada round kebenin kong kumbala hak yang lagi nang penyat jom kena ke competition ban benar ya kena ke result jom kena ke round kebenin kong rukom besar kalau kumne nah kalian jom ki judges kada itang 10%, nah kalian jom ki audience kada 100%. Tekine kilong ki kerten jom kilong sim benta 4 ki points ki bayo ya benengkong dei kabaya hun lang dahar. Nah kalian jom kilong besar kayo arkuwe persen, nah kalian di audience arko persen. Yang tabat ke total kalong 10%. Yang tanong sim benta baar de hame daman bat kafilia suliang. Nah kalian ki judges yo arko persen, nah kalian ki audience 10% total kalong 10%. Yang tanong sim benta balai de Anthony Mukti, nah kalian ki judges yo arko persen, nah kalian ki audience 100%. Total kalong live persen. Nang tanong simbenta pasau de Boniface Lindo. Nah kalian ki judges yo arko persen. Nah kalian ki audience yo 100%. Total kalong live persen. Nang tanong simbenta pesan de Gen Star Indi bat Dinestar Lindo. Nah kalian jong ki judges yo 100%. Nah kalian ki audience live 100%. Total kalong 10%. Nang tanong simbenta banriu de Mary Queen Swear. Nah kalian ki judges yo arko persen, pada kalian ki audience yo arko 100%. Total kalong 10%. De kumeladon de rai berkajinga pinbait hapdeng kine kinong penyat jom kane ke competition. Nah pedeng kine ki hendriu ngut kinong simbenta iwei insasa kentait no bat ita idei Anthony Mukti ibayo duna tam ke poin ia tang lai persen. Ke kumba julong hakina kina ki jingale ki dan baik ki bajok dan ki barem tang bawat kitu ki barem ru kimdei bandu jingkermen namar kamdei tang kasin ke benengkong kidang dan bun ki wei pat ki jingsim bentap bapila ban persang haka jing im jongpi ke namar takadau wat nam du jingkerman ngai persang mani tresitom ba hakawei ke por pin sala ban poi sau thong jong ka jingjob de kine kine ki jing penbana na kalian jenga kum we na ki judges blesi bun tu la poi sa kabakut trong kabat kita insai sembiang hata semifinal na kalian jini na di play ku baru sampai yang kesan bunyi aku sekepuan nang senang ya subscribe senang ya like itu bom like itu bom subscribe di channel nang bahas ini ya kan notification tentang ini setelah itu tulis gue nih tulis share